Diktak chuan heng thil hi alo thlen na chang chu pu Zirsanga chungchang voi engemaw zat hei hausa hianin phor ani wang ani kenin kan phor ani lova chu wang ani a adik chia chuan Zirsang hi tunga kan ti chuanin Congress indu taka CM an lo nei khani MNF indu taka CM an lo nei khani a CM to lo nu po MNF le Congress ina intro ma sarkar an siam thleng khan case anei nu veka chuta po chuan advisor to CM adu taka anda me kani Pulal du oma sawang Speaker Nimin Khan question hour an zo khan del hilam kan han pan na zan khat kan zuk riaka chuan kan Union Home Secretary te Director Intelligence Bureau te le National Security Advisor pu Ajit Dovala te chung tenen chuan kaning koma Home Secretary le DIB pe hi chuanin hausa minon tloa ti chuan tu kina khan kan Home Minister buamit sa nen kanin bia ta chuanin Hemikan Airport security tour CISF vekhian airport hian en kolavangin mi zale somli le lai mai Resual mai the zat kha rondan tu makha o zani chong nai mani zong he khale chu mi za tok mi za ling accommodation kan ya mi za hian an kol tok a tam mi chu ron ti fi lo ulang a trulta ni le in te kan sak bela kanin ti fel nuwa rongkal seng kan te chu chumin rem ti saka chubaka kan airport kal zel dan tur khu double AI tenen hian ti tlan dan kong kan song thale don em niang ti alo rota a thalom kong chu song leng miang ke ni po chu kan du dan tho nia kan NGO te point an dua party dang te point an dua zong leilang kan tia chu ama le Civil Aviation Minister le kei kan pathumin rem changa soi ho phot ilangin chu transfer bul kan trandon nia kan intia chuan mana kan soi to ang khan helai po kan soi to ang khan Indian Air Force ngor hi kan tum anilo option dang tam tak alawma double AI te kan lein hong renga tin 16 Finance Commissioner te po kan thena chung e andon kan nga kan ti kha kan Home Minister in ma min lak pui tak tak atum nin ka muwa chuwang chuan khalampang kong kha kan zo thei thut mai the ni tin kan thria dangin pu speaker in rin nia kan Home Minister some rifle te thana minon man pui turin ka soma alo chodona tun mai akhan Lieutenant General Vikas Lakhera tele and dizile brigadier tenen khan DIG tenen khan karuma kan han soi ho le boka ni chonon thleng to a ela hian in lo soi to in karinga kan vai som kan nia kan Home Minister hi ariak don lo hi la decide fel thei lova tam tak chung in rem na kan nei thei lo nuwa enin kan hanin rem pui thei ta hi alom kan tia pathian tron pui na liao nin kan thria tin kan Home Minister Union Home Minister hian min tum pui maya anin thei to min chua pui na hian e chunga kan lawma tin kan Assam Rifle lampanga and Director General Lieutenant General Vikas Lakhera hianin har san namin siam lo renga chu tiang in po taka kan ti wangin he lo thleng thea ta hian thil historical tak ania wangin ne kan zawai hian una mangho turin kan som ve chu kei point tin saski kan han ngai tua ziah tuna hian thil pathum kan ron sanction kan ron hon man boka Part 1, second installment ahian crores on pathum le point pangabial so mi sanction sukan ron hona
tin part 5 reform chiah hian Bible cheza sangsun kan ron hon boka tin part 1 hi additional ama khan crores ani samsari panga min petoa chu kan manna fel taka kan report awangin 100% dang kan pek belang chuan tia ti chuan amma kan lo mu to crores ani samsari panga zat bok khatuna hian crores ani samsari panga le khani an sangson nen kan on hon bok ani ai hi kan soi sualang ti chu ka hlawvia wa part 1 additional dong masaber hi India rama kan ni mai omango kan intia kan lom fiawani tin SNS pers hi Bible sajani samnga tanga zanga in kartur ani chu tu na hian kan upload fel der to boka ai po hi mu thoi kan in besia kan thok tu te antrang ma alom ti khop mai ten kan pu resusi nen kan in kom man boka and tribal affairs chang tu minority affairs le khatiang chang tu kha ania la chuan hei tu na hian PMJV ke kan hanti hi state thlirsak khat hian mang tha thei lo hian omani khang ho man bang kha min la khom sarla kan state allocation chen khat maron ei lovin min pek to sa kan normative allocation ei hek lo hian chung state dang ho mang thalo ho man bang atang chuanin min pete kan in tia ti chuan ain hong khop maya man mo te win kan han thelu ta eta kan ho tu pa Dr. Beiswan min cha angun boka anni lam hi project pali kan han thelu boka hospital sangna turte mara house sangna turte mara girls hostel sangna turte le mara special guest house ZMC bula sangna turte khang kha ken han thelu ngal boka tin adang project poi mo dang te kan thelu ngal boka kan hunge yang chu kan tilawa maro chu mi pek chu tu mel khapin ka ria amaro chu state dang man bang an man lo kha engza chiang om don ka la chiang lo de le ka financial year top don ani chho to helaya hian atam de chuan kan lotlin chote kan in besia heng kan project thelu zinga hian irrigation department concern te oma ni sana kan official te kan chief engineer hovin tlaivar de thoin an boi puya ti chuan estimate te kan thelu man pha tukina khanin kan ti fel thei tarama wangin kan official te irrigation department mi te thokrim tak me wan chunga lom thu kan soidu ani tin art and culture le tribal affairs chung sang kha cabinetin art and culture le tribal affairs hi kan art le kan culture hi chu tribal culture ani maya chu wan chuan kal kop chi ni ti in anni hi mun khataom te se ti in cabinetin thua lo ti thu to amaro chu anwa thu dang nei ani le cabinet bokin heng PMJV ke kan han tiang chi te minority affairs tribal affairs kan han ti atanga project local chi hi department zong khoi thei hi ani de tlat mai ni tun mai country PMJV ke te po department pakhat minister pakhatin en kol lai chuan minister dang in azaran zo lei theilo ti kha chiang takin kan mu to nu ani chu tiang deuh chuan thil hi akal le hi kan hlawa chu wang chuan department tinin hemin waya project hi and priority an on danga ti chuan planning a lo lu tanga planning in a lo thi fi manga ti khan a lo sem thi nanga planning in en pui lo chuan project poi mo tak tak ani sia
a fel don love chuwang chuanin India ram hundanga po emi tribal affairs chu planning a hian an lo da deuh thluah mai a ti chuan ti la minister min huap ki manga department of huap ki manga kan vain saski ang deuh hian kan in sem theianga department pakhat kuta chuan rinain anin trom hi hardu pian zel maya kan tangkai puiso kan ram hian ti thil thuwa tuna hian atan culture chu a department angaya kal le turati ani le to a ti chuan a tribal affairs bi ka khachu planning a alu dona tin non-works department te hian technical mi nei mi alo te kan oma a then chuan thleng nei te po kan oma nei po khanin pakhat khan mizoram pum pui khain kol theilo re ani aizol kho pui po en kol theilo ra pakhat le noya staff tlem khanin khatiang ina works kan lo khoi ve wak khian supervise tu po si lova achiani ti hi monitoring ina inspection an han ti hian achiang ta emaw kabiala te po so thil thleng mek ania supervise tu ya lo chuan contractor zalen emaw du na ti maya road size diklo manga thil cho pola diklowa ti khan apoi ta thina chu ani thina wangin heng hi project lampang chi hi chu project tam tham tur phei hi chu department pakhat hian khoi vak to lo sila department sang hian in sem zai zel to ila thang ti rin wanga ti ani ten kan soi do le chu pro speaker supervision le monitoring hi thei topin iti howang u kan zawa in MLA zong song hian kan bial chunga sarkar in a project anei te reng hi ingai venang u I monitor changu I supervise changu a fellow chuan I report ang uti hi na som du chuwa tin party tin unit le kan block te khang sarkar malak na muna reng te po khanin ho ien diklang u tin kan NGO te po tin mimal te po mimal thanem ngai koi mola in kala na tho chede mai ten wa muwa chu a tha an lo la video in an on tian on ti viral la atangka me mani kha action kan lak thei phani amaro chu na tho lai la zo si lo te le la char man lo te han vi kho kal phung tham tha tho che chemang tia mi na tho la char man lo le zel lo chui chiat te hi chu ching lo wilangin in tim ngol pho tum thak lu tuk deu le ka heng chu wang chuan in athaloi ro hi chu report ang wi tang ang u ti he ka som do chu mi pui song po ka som do tin monitoring committee ya kan va in kan veka tu ma bang kan lowa mi pui sarkar an yangin kan ti howa soi from de lek chu don na ya kan monitoring committee singa tel ve ngai pol them khaten monitoring committee mingin khoi mulai na ten lo endik venio takani chu monitoring committee hian riat pui lova eng tehi thudik ani chuan le poisa ten lo dil ani le ngal phei chuanin apoi le dona kha hemi state project monitoring member ten kanti lo top tour ani karinga chung laka chuan kanin thiar film thei don lo ni chuan sarkar project endik tute zinga tel tlak lo te po kan line chu mai thei ani chuwang heng hi thleng to lo sengin ti kha kan soi duwa ten ka PWD minister hi official na achak vak lo chungin amuna hian kong hi endik ne mem to ni amuna hian akal de uzel maya fakom katitak zeta lom tu kan soi duwa ten tu na hian NHIDCL te po kan kova na thodan tur kan rila levung management a film khurau tun mang mai khan kan palzu don lo ania kong thanga levung in paitam lutuk wante lui kor enkim leilet thangin in ti cheto tiang hi kanoi don lo spoil bang fel tak in neanga that's one ati selo turin in tianga tin rem chang la ya levung management thatakin in kalpuinga kong sira zo zau tak pak nuam tak pangpar moi tak chin thene tur
เสียมเจ้าเทนี่อินเลวุงมังเฮียนสุบางส่วนให้เตียงตัวเฮียนมาอินละดอนเนี่ยกันตีอะกันฟิลเวกะกันโกคอมเวกตัวดินกงอันไหลแรงเฮียนคอยอินการกงอันโจตอนัวพอเฮียนข้อสูงกงฮีคอยเราเฮียนนันดาชีนี่ฟูราเดียกาชาลักหัวตูนจินาแรงส่วนมีสิ่งเจนนักหัวฮีคอยมาเสียต่อรู้โจมาสรู้ข้อการกงจะนุ่งอาดารู้อัดชอตูตูร์ตำนั่นไลคอยนุ่งนันดาฮิตชาโลกันตีอะcommon sense bangin eng tin tin emaw kan ti ve a tin korte lo oma anar lama a vi devin vi ang devin kong in alo kan ta a chu leivung akam ton tona kor kama anda a kor alwan theina tur khan leivung na chu to nu te po jcb nan hai hong le a khwar ku me tui luan thang na kha heng te hi ti to su him pipe da mai ula him pipe chunga luang sela a chung hi khu vek ro kor kam le lam kong om ton viang deu om ton in kar hi heng hi badminton ko ta te po volleyball ko ta te po siam theya zo thade unwam te win asiam the ni heng mai common sense manglo hian in tia tin kong kwal han kat thei nakina zong kat le langai tur ang chi le han no tur rem chang tak heti hanen mai hian aom khua mai heng te po hi ngai poi mor u kan tia theyang angin tu nai chuan kan han ti chaka tin kan buana ber chu pu speaker forest clearance kan mu theilo hi ania tuna yan thei top kan chu a kan ti fel ti to a khung antenna khamrang tiang bor vel te phei khu chu contractor ne pek dai to nia NHIDCL contractor forest clearance aom lo wang a khoi du tlat lo mai ni chu ti sung chuan kan kong a cheto sia kan state in kan sumin kan tile taring hot maya tam tak a khor tel kan seng ani chu forest clearance kan nei vele contractor in a take over nga tu na kan block top zong khu a khai khokle vek don ani au yom khop mai amaro su nora te kan in vau to sia ti ngai na om si lova sum kan seng thon don ni kan ti lo thei lova kan siam mo ani khang kha de ta kha kan soi du a ten nia parliamentary affairs sung chang kan opposition leader zom takina aron soi kha ni apoi khop maya ni min lama kaom lo nuwa liam tuar te kan lawm kha apoi ka ti tak zeta mani loka la mola chapchar ko ta hoi hom na thu kan soi zo lola kan ram politics a hian mizo zia ina ken lo vai zia vai ti dan hi la lut tam lo ila atha khop maya dik tak chuan heng thil hi alo thlen na chan chu pu Zirsanga chung sang voi engemaw za thei house a hianin phor ani wangani ke ning kan phor ani lova chu wangania adik chia chuan Zirsang hi tunga kan ti chuanin congress in du taka CM an lo nei khani MNF in du taka CM an lo nei khani a CM to lo nu apo MNF le congress ina intro ma sarkar an siam thleng khan case anei nu veka chu ta po chuan advisor to CM du taka an da me kani ZPM lo lo ma thleng hian chu na chu thokani ama du taka khat dianga ho tuan lo nei ZPM ani tak ve le sualta em han chu thar thut te kha abulania dik che chuan kan buai na kha khang kha phor lo lang chuan heng hi thleng lo tur ania tun main lok auta te khang case kha local to lok auta in CBI kuta ada CBI in kan sarkar masa phalna adila an pedu lova chuwang chuan SCB kuta alut leta hei kan hun lai thil thengan lo sarkar masa hun lai thil thengania a local zela keini huna an final ta ni chawa engma ti ZPM sarkar yang kan nei lo kha kan soi du bok ani ten kan assembly house tur hi kan veitlanga tuna hian sam rifle an lo chwa down ta ka chuan a committee hi kan din dona
heram ruak yang tinge kan mandon ti kha ta jon pa ti tin tenen kanin rawn kho manga kan NGO te po kan tel don ni an chua san tu rama hian assembly building tour zom de moi tak khoi mola hianin kan da ve thengem ti kha tu na tangin ri ruwa lo nei langin India rama hian assembly house nei cheber kan ni karing to so lai kong sira han tan pe so chuanin hela hian assembly house om ti por het leinem chu tiang chuan hian building satli angin alanga mi ram ta chu amoy em lomani arwa lo thak ka ti a chu samurai full ram chu san tura te hian rem chang kan nei thengem tu na tangin ri ruwa lo nei tlangila atha in karinga ten cable car chung chang kha hei kan han en zuya tuna kan ri ru mai maya chuan kan rem ti tlan don chuan tuna samurai full quarter guard chung tlang thi a main station a mang taila kan robway a hianin kita tang hianin pasunga University College lamah chukla omanga mineko phei omanga eta benezara chukla omanga chu tang chuan chon puya AIR ram All India Radio ram so kan dir to an phal a solaya son station khat omta sila cho chunga high school a khian atuna university da kan tum tak na te lo ni boka Aizawl West College omna tur lo ni boka ta khian omle ta silang chuta tang chuanin university a sukta sila chumi chin chu abultan nan hian han mang phot ila thom mangi chu kan ti dewa ni kha tuna kan han chun zom dan chuani ten vehicle scrapping policy hi tuna hian kan ti theilo na chan chu mun zo zau tak angaya chumi a chuan somi south limena kan mun so cyclone remal ina ti chiah chung kwa da nan kan mang tat tamaya hei an chua hun chu thleng to an chua do lo phei chuan in a boi thak khopanga a hun bi tukka da an ni a so min lua sak lo sen chuan in tuna scrap tur ho kan scrap fel to turania ma seng in a thei tlat tak lo wangin tuna hian a department pon lu haya ati dan ingai tuang outsource dan te po hingai toila mimal ram zau de kot zo zau de nei te po hian loti ve mai ta sila apa than chiat dara thirche han thal mai thei ang chi te po aloni a chu tiang zong te chuan ma lai la thang ti te po an ngai tu devin ka ria ani ten bangarot kha nung barakan soidu chu contractor kha lo ruat ani to a na thok tlat lo mai ni hemi new vervekle baga inkari ti top mayang solai sab kroreng mazat dani a na thok lo reng a chu kan engineer te kha ban ro ka ti ni terminal ro hetiang shim hi chu dik lo na hian munasalu tu kan thok seng lo inge moni lam ni na tha tak ti hian tho lo hian nan da veng lam maya chu ban don chia ka chuanin angai ngam lowa aron thok tran vele ta a he thok tran vele to nia in chok vele treu to kan an enchin ri don miang an tia ndiamale te kan lo ti pui vele a chu nia tu na hian thok tran chho do na tin kha kha su ala du rei don sia tu na tui vai le kan hong to sia he tin zo muna ti chuanin nip ko chuk thak tur kha ni ta a khamin kar kong kha a che maya agret po sia an cha khai lak na kong mai nip ko inan siam chop kha ni a so atlang si lo chuan he tian he ko kha ngai ta so mi atlang chuan nai te in silchar banga zongsong kha kan manipura kan unaw lam kalam kan unaw te zongsong hian an kong pui ber tur ani to bok sia so eng poni sengin temporary point iti that sakan kan tia vaibel seli tuna hian kan pe a thok tu tur pon ruat fel to in kan fria ti chuanin
ปีสีเสียง่ายนี่ปีสีสีโลโลชวนนินรถละกัลเทลว่าalignment อัจฉริตุกะเอาอิลุตุกะส่วนบางส่วนปีสีสีโลง่ายนี่เราชวนท้ายดับฟักโดนนันตีอะเตียงชวนกงรินเงาตัวนี่เราว่าไบเบิลสลีชวนถอนิกันว่าเสียงเละริงวัดโดนนี่อัลโลเทโลทรีนั่นนี่แห่งฮีช่วงที่ชูกัน PWD Minister กันสวยเก็บนี่เซลังอินเตียงคาน Department ดังเองมาซาแต่ออกมาสวยเข้าไล่เตะกันไงทำเวเราบอกว่าMinister เต้นอันนั้นสวยเฟลไม่ตัวง่ายละกันดูต่อกันไงลองไหม